Maya payabak po kekongan. Iyabetalaking kekatang panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan na yayampang di. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family, Roger Arceo and family, Chito Careon, Marwan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Nel Mayalong and family, Eugene Esteban, Engineer Raul Canlas and family, John Bumanlag, Aguilar and David family, Erwin John Maniago, Lourdes Enriquez and family, Liangco and Macapagal family, Raymond and Celia Alfonso, Bong and Gian Galura and family, Alexander Nicdao and family, Ros V. De Leon and family, Lancel and Hilda Lagman and family, Rodel and Jennifer Romero and family, Elise Mercado Pasos, Babylene Maglaki, Dr. De Jesus and family, Mr. and Mrs. Ernesto Ong, Mr. and Mrs. Anthony Dimson, Lourdes Carmona and family, Arginel Terrado, Jeanette Terrado, Arnel Terrado, Rosnelia Guanlao, Edmond Sampang and family, Alexander Nicdao and family, Marco Apollo Macapagal para king kayang first birthday. Makanyan mo naman niya, betalaking panalangin tamo, ding special intention, di Jeanette Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmol, Felicitas Bagang, Queen Marley De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista, Eduardo Tuazon Jr., Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Lusong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Abelardo and Lourdes Silo and family, Leanne Macapagal, Arian Garcia, Joanne Abigail Tuazon, Cel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Jellica Guanlao and family, Grace Palyasigi, Al and Lisel Vitug para king good health, Edgar and Reyna Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan, di Winston Chan, Danilo Batak, Sina Lorraine Hope Matitu, Architect Ted Narciso, Raymond Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo David, Josephine Alexander, Pedro Trinidad Jr., Julius John Mercado, Adoracion Manalo, Noli Lagamayo, Joshua Sam Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Estela Lagamayo, Gemaline Garcia, Rodi Moyargas, Rico Sabado, Melody Cruz Sohail, Noli Lagamayo, Luciana Hoben, Joshua Sam Parbo, DJ Punsalan, Reynaldo Macapagal, Graciela Mortel, Jacob Chico, Roderick Holgado. Yabe talaking kakatang panalangin ding donors tamo para king bulaning Julio, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes 03, Winnie Josephson, Grace Mortel, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, GCC Furniture, Blanchi and Luis, Roberto Macapagal. Para ka rin kapatid tamong mayang obye, manalangin tamo para king alanggang kapayapan, di Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligay Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando Romero,
Pasencia Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Liangco, Jose Timog Jr., Dimpna Bernardo and Leonardo Macapagal, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honavi Swing Pineda, Stephen Manchbridge, Josefino 1, Senaida 1, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Liangco, Jose Timog Jr., Marvin Sablan, Leonor Yalong, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuazon, Consolacion Rivera Yalong, Reverend Father Aristotel de la Cruz, Purita Zapanta Sampang, Escolastico Yalong, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalong, Ricardo Sr. and Efrosinia Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin Bulawan, Mary Blaise Sampang, Marie Renzi Taruk, Among Sison, Filemon Marina Katakutan, Natividad Rivera para king kayang death anniversary, Christina, at Ding Maldang Kaladwa, king purgatorio. King lagyo ng ipampo ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, nating pamakyagom ng banal na Espiritu, manatili kaya kayugan. At kay kaan timorin, Sisiyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang,
karing banal a misteryo. Iyagkastang miyag na nagnaning kapanisyan, aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulo, at kaya kay kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablangang yalampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king die alanganga. Amen. Manalangin kamo. O Diyos ay pami, ibuklat mo ring matami, banakit miyo, ing magobra mong gamat, king ningning na, ning pamaglalang, king sintingan, ning makataong biye. Sopan mo keng lugod karing kalam ang makapadurot kay kami, ban arakayanan mila, king kanwanan mo ring kapatad mi, at atak maning tula ning biye arapan mo. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king kadwarang libro ding ari. Karing Aldoreta, ating taong iba't baal salisa,
Alinapit kang Eliseo, ing tao ning Diyos. Magdalayang adwang pulong pirasong tinape, ame gawa king mumunang pupula sebada, at ditak abinutil abayong pupul. Nga ng Eliseo king kasaup na, iyapag mulareti karing tao ban kananda, dapot nga naning kasaup na, ela makagyureti karing dinala na tao. Nga ng Eliseo, iyapag mula ban makapanganla, uling ingginu sa sabyana, king makapanganla at atinpang mitagan. Inapag nala ning kasaup na karela, at antimoing sinabi ning Gino, mengan langan at atinpang mitagan. Ing amano ning Gino, Salamat, King Diyos. ding sablang lelangan mo purianda ka, O Gino, at ding memalen mo pasalamatan da ka. Ipamalita ring ligaya ning kekang kayarian at ing kekang kayupayan. Ding sabla makalawel at manayakiya, at babye na karela ing pamanganda, king panahon na kailangan da. Ing babye mo karela sobra-sobra, ibabye mo ka rin sabla, ing kailangan da. Makatuliran niya yung ginuking sablang dala na, at malam karing sablang dapat na. Malapit yung ginu karing sablang tapat mamawos kaya, karing sablang king katutuan mamawos kaya. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Ako ang makasukol king uli na ning Gino, makisabi kong mayap kaya kayo, king mibiyebye kayo sana agpang king sukat dalang daptan, ding inawos ning Gino. Mipapanupaya kayo sa maganaka, mapibabata, at misaupsaup kit mong lugod, king metong at metong. Pagkapilitan yung papanatilian ing pangametong ay bat king espiritu, king kapamilataning kapayapan, abubuklod kaya kayo. Metong ya mo ing katawan, at metong ya naman ing espiritu. Antimonong makananong metong ya mo, ing kapanayan akyakatamong keyawos. Atin mong metong agino, metong aksalpantayanan at metong abinyag, metong yaing Diyos at tigpatayangan. Ya ing makiupaya, darapat king kapamilatan daring sabla at manatili karing sabla. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos.
Lintoya busal tamo ing metong amaragul a propeta, dinatangya ing Diyos, baneng iligtas ing kayang balen. Ingino manatili kay kayo, At kekaan timorin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginu. Dinalakit ya Jesus king kangat bana ning dagat ning Galilea o dagat ning Tiberias, tikyandering dakalataw, uling ikit dalaring malang depatano, king pamanulo karing masakit. Minukya si Jesus king bundok-bundukan at karin linukluk yang kayabera ding kayang alagad. Malapit na kanita ing Paskwa, ing Piestara ding Hudyo. Inyang lawan ng Jesus ing makapadurot, ikit na lang lalapit kaya ring dakalataw. Nga nakang Felipe, no karin tamo saling tinape, ban apakantala reting tao. Balo ng Jesus nung nanong dapta, no? At sinabi na iti baneng subukan ni Felipe. Nga nang may kibat Felipe, elaman nagyong panyaling tinape ring adwang dalan a denaryo, ban ing balang metong makapanganyo, maski ditak mo. Ing metong karing alagad, yan Andres a kapatid ng Simon Pedro, sinabi no, ating metong ngayon nakalalaki keti, amig bakal 5 tinape, ampon adwangasan. Dapot, dula ang tireti para kareting dakal at tao. Nga nang Jesus, paluklukan nyo laring tao, madikot king lugalayta, inya linukluk laring tao, bigit o kumulang la king 5,000 ring lalaki. Kinuha na lang Jesus ding tinape, at inyang mekapasalamat ne king Diyos, pemiena la karing pakalukluk. Makanyan mo naman ng gewa na karingasan. Mirinan langan ding tao hanggang bisala. Inyang kinabsilangan, sinabi na karing kayang alagad, tipunan nyo la ring pisipising mengatagan, ban alang masayang. Inya tinipon na la ring pisipisi ay ibat karing 5 tinape, at akat mudala ring 12 kaing, karing taganda ding taong mengan. Inyang ikit na ring tawing malang depatano, ngarang sinabi, tunepin yung propeta adatang ketiking yato. Balo ng Jesus king burireng lapitan ban pilitan deng gawan ari, inyame ko yang pasibayo at mintang magdilidili king kabundukan. Iting mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Anya pong malati ko mahilig kaming magtau ng piyesta. Daratang langan deng kamag-anak, iba't king Manila, ang popaking Tarlac. Minsan na piyesta, bengi, no? At impang kinatok, king Balemi, para makipangan. O neng megisa, no? May korelyo kami. Inggewa ng ima ko,
ginawa yung milagro. Biglat na yung lanse, no? Megluto yung delato. Yung milagro ito. Bisa na mo sana, milagro. Nang minsan yung panlalawit mo kayong milagro, parakalan mo la. Ordinaryo, milyaryo. Asahan, pero mega napyo. Nang minsan, ing focus tamo at suketang milagro. Aliwakit ang tutulduna ning milagro o ning pawagana ning milagro. Naning milagro Kenny? Peparakalano reng dita kayasan ang ponte nape ning ginutang Yesu Kristo, ita yung milagro. O yung milagro kinabsila reng taong danupan. No ka rin yung milagro. At siya ketang labilang adwang kaing deng sobra. 5 lang asan, adwa lang tinape. Ining kwento ngayon ni at siya kareng 4 ebanghelyo ng San Marco, San Mateo, San Lucas at San Juan. Ing binasata mo, ing version ng San Juan. Budi ng sabihan, karening 4 ebanghelista. Ining kwento, amilyari, importante para karelang sariling komunidad. At mekad, importante para kay katamo. Ing milagro, tantiya mong menu keng restaurant. At inyang listahan, pamangan. Pat magumpisa keng aperitif, keng sopas, keng salad, kay bating main menu at inyang presyo. Itang menu, aliway tayong pamangan. Kaya mo naman po ka na ning menu para kumabsi ka. Ali, metong yang guide para makapamili ka kitang borimo at makapanorder ka. So tutuldo niya mo yung menu. Tutuldo niya mo kaya kaning menu. Ing pwede mong kanan. At potang apili mo ne, iluto ne ng chef. Bala mo makanyan niya ing milagro. At inyang tutuldo. Bala mo signpost niya o directional sign niya. Groto. Kay ba't at inyang araw papunta king kaili. Tangketa. Nung lawen me itang sign, nakaman miras king groto. Pero nung tukyan me itang sign, miras ka kitang pupuntalan mo. Itang sign aliway tayong destinasyon. No netutuldo ne ka ing destinasyon, ing puntalan mo. Kanyang lalaman ding miyayaliwang sign ay just kareng jeep. Emuneman lawen itang jeep San Fernando Guagua miras ka Guagua. Sake ka ketang jeep ay ito. Kasasake keng aliwang jeep. O iting purpose daring signposts. Makanya niya naman ing pake na at parasan ning milagro. Lawen tayo ining ebanghelyong binasa mo, nung makananuyang milyari ing milagro. Nadinisipan ko, maliliari ang milagro ng ating pamangailangan. Maliliari ang milagro ng ating problema at may kasolusyon. Itang solusyon, iyapin itong milagro o ating pang tutuldong aliwa. 4 dening linista ko kening ebanghelyo. Nung atatandaan niyo po last week, deng apostoles mi balik la, mag-report laking Gino. Nga na ning Gino, puntata mo keng tahimik kalugal. Oneng, alala pa mo rin patugot tutukiring dakalataw. Makanyanying mo muna ng sinabing San Juan.
Jesus mintay king bundok-bundukan, linuklukya, kaya bera ring, kaya ngalagad, dakal na ring taong tiro na. At kitang na kang Felipe, akakit no ring dakala tao. Siguro po, 1/5 tamo, mula taman 1,000, pero kening ebanghelyo, 5,000 lalaki. Nga no? E daw ang binilang dahil babae rin. O pareng anak. Cultural ito. So nung pakyawela pareng anak at babae, migit lang 5,000. Kabut ikit nung Jesus deng nakalatao, malwat da neng tutok yan. Kitang na kang Felipe, no karinta mo saling tinape, ba't apakan talareting tao? Ing mumunang, o ing peki-isip na ning ginutamong Yesu Kristo, aliwa mo itang ituro na laking amano. Aliwa mo itang abaya na la. Aliwa mo spiritual pamangan ning bibiyan na karela. Noon balo na yung pamangailangan na. Balo na danupan la. Siguro danupan niya naman. Pero ikit na danupa na la. At buri na lang pakanan. Buri nang ilako itang danok da. Ban kanito mekad, nung mekapangan la, mas makapakiramdam la king amano na ng Diyos. Karinya magumpisa ing milagro. Papuntaya keng kapakananda ding aliwa. Ing milagro alias self-serving. Nune papuntaya, pamanyuyuya, pamanugunya, keng danok da ringaliwa. Ing kakaduang mekad akit tamong panagkat na ning ebanghelyo, yapin itang lampasan niya, o ilakoya man, ing mentalidad. Amayayakit kay sinabi ng Felipe at sinabi ng Andres. No karinta mo pwedeng makasali, tinape nga na ning Ginoo, makiba chay Felipe. Laman nagyong panyali yung tinape ring adwang dala na denaryo, dakalapureta. Balang metong kareni, makapangan niya maski ditak mo. Makagyu. Balamoy mo munang pamamasa, lapusa pat dening daralang kung adwang pulong tinape, yapagmula nga ng Eliseo, at may kapangan lat kinabsi. Nga ng Andres, yung kapatid ng Simon Pedro, at yung metong lalaki kini nga na, magdalayang 5 tinape, at inyang daralan na bakaladwang asan, dapat nula ang tireti para kareting dakalataw. Buri nang sabihan, ating magbakal keni, pero ditak lang mo. Itang mentalidad, ing ditak alayang kwenta. Ing ditak, makagyu. Ing ditak, sapat. Pwede. Ito yung panagkat na ng Ebanghelyo. Ilakoyo. Ing mentalidad. Ing ditak alayang kwenta. Itang binasa kong librong Small is Beautiful lang yung college ko. Tungkol yung economics. Small is beautiful. Bakang masenso, ditak-ditak. Bala mo makanyang lapureng inchik, ne? Ditak katubo, maulagaya karela. Minsan sinaliko kitang metong atindahan, maluwat na po ini. Kaluguran ko ret ang migibandi kayong supermarket. Ikit na akong mamalengki. Ache, yamong Elmer, nga na.
O sige, bawasan mo na itang 35. Ay, nakala, salamat nga po. Kaya penyali ko, kanya lawen ket 35 centavos yun, ingle ko na. Ating ko pangutang alub, para karelo, maragul nitang 35 centavos. May kautang alub ko po. Maulagaya, inditak. Manakit kang milagro, king ditak. At oy ni ing sentro na ning ebanghelyo. Pepaluklukano ning ginutamong Kristo reng dakalataw. Baluyo po tin lang distinction deng Hudyo. Gustong ordinary milda, makalukluk laking lamesa. Pero po tang special yung okasyon, makarecline la. Deng letrato da reng Last Supper. King Last Supper makarecline la, ela makalukluk. Deng aliwang images kareng Last Supper makalukluk ilo, ali, makarecline la. So, pag-recline na la, ning ginutamong Kristo king madikot alugal. Buri nang sabihan, buri nang pakanan. Then, dakalataw, in a special way. Kinwano reng dita katinape atasan. Pasalamat iya. Mienala. Resulta, kinabsila. Yung ginutamong Kristo, ditakla. Pero kinwanala. Kayala. Pasalamat siya king iba. Keng banal na Eucharistia, mirhaso na la. Miena la. Mera kal laring asan, pubalo. Mera kal laring tinape, pubalo. May kapangan la, wa. Kinabsila, wa. Pwede kayang pemiraso no ring tinape. Alimo, migkasyala. At kitang malating ay ito, kinabsila. Kaya banal na Eucharistia, makanyan ang gagawa na ng ginutamong Kristo. King Last Supper, kinuha na yung tinape, pasalamat sa king ipa, piraso ne at pemiene. Milagruya ang Eucharistia, wa. Signpost ya, wa. Yung destinasyon na ning tutuldo na ning sign, wa. Yung Eucharistia mo, deng sakramento, ilareng sign that makes present what they signify. Makanyan la reng sakramento. Itang sign, panalangin at aksyon na ning pari. They make present our Lord Jesus Christ. So, kining gewa na ning ginutamong Kristo, kinwaning tinape, pasalamat iyo, ing pepakan, kareng dakalataw, ing apong Gino. Makanyan yung sasabihan, no, ning dalita pakibat, ing gamat ning Gino, pakanan nakatamo. Kinwana la, ing gamat na, pakanana katamo, pakibatan na ing sablang pamangailangan tamo. O ito'y milagro. Ating kakapat na may gawa, nga na ning ginutamo Kristo, tipunan nyo ring pisi-pisi. May katipon lang 12 kaing. Manibat kareng 5 tinape, adwangasan, dakal pa mitagan. Milagro kita. Wow. Ing ditak payalan ng kwenta ri Felipe at San Andres. Ing ditak meging maulagaya. Meging maragulya.
may kapakabsiya, atin pangmitagan. Panalangin tao po kaniting misa. Sana, tutuldunan nining milagro ngayon ni, iyapin mismo, ganakana, ning ginutamong Yesu Kristo. Ganakana, bagong pisaya kitang paglalawi kayong pamangailangan daring aliwa. Pakanan lareng danupan. Maski di takya mo, makakabsiya. Ipanalangin tamong milako kayong kakatamong pamisip. Kinging ditak, alayang kwento. Nunay ipanalangin tamo, ing ditak ay atsuke katamo, o nanuyaman ing atsuke katamo. Makapasalamat tamo sana king hapong Ginoo. Amibiyay take katamo. At itang mibiyay kay katamo nga ito is meant to be shared para karing aliwa. Ban kanito, kumabsila naman. Dakal lang mitagan. Budi na pong sabihan, ing hapong Ginoo, nding papakanya ing hapong Ginoo. Dakal. Abundant. He is the God of providence and abundance. Lumawi tamong milagro, ngayon kasalukuyan tamo. Ing aldo nga iti, ing 4th Sunday na ning July, talaga ng Pope Francis para kareng grandparents ang popang elderly. Miras la po kayong idadayitan Kabang biyeda, dadake ding biyeda. Nanuyaman kalati ito. Kanya pasalamatan tala. Kening milabasan na bagyo, mengal tola reng mga ngalating supot, pamangan, ayuda, suporta, kareng aliwa. Dakala reng individual, organisasyon, pamilya, make empaki para dinan la retang ating kung ikit kayong metong YouTube alang mitagan kayong baleda alalang yakatagan ing pepasalamatan damo mabiyela pero itang siping dang bale at yulap po kayong ground floor itang siping dang bale at kayong second floor pepabalaos ng dala karin la metod-tud. Maraguling space da aliya. Niyang kalati. Pero, milugal la. Ita po yung panalangin tamo. Pasalamat keng atsuke katamo, idake at maulagaya ing malating ibiye kareng kaparang tao. Talagad tamo, ipasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Itamungan, Pantaya ko, King Diosig pang lubos mayupaya, di na lang King Banwang Poniato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upaya ning Banal Espiritu, mibait kang Nuwa na Mariang Virhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya karing Mete, King Katlungal dos hinubliang Mebye, pepay ta siya banwa makaluklok wananing Diyosig pang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabie ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko King Banal Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamisamakding Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang Mering Mete, at King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo kang Jesus sa ginutamo, ban pakabuklat no ring palad na at ipagkalubing kapag nasanda ring sablang mabiye. Nga tamong manalangin, Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ing Gino, para kalano ring talapamayapa, ban mi kamaygit, apamik sausig king pisamban, at maragul, apami tambayan,
at pamisan metong king kekatang yato, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ing Ginoo, palabunganing kasalpantayanan, busal ding tao, ban ing kayarianing katuliran at kayapan, ting Diyos, mabilis sumulong king Santa Iglesia at king yato, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ing Ginoo, palaganapan ng tula, busal ding tao, ban ing kapatawaran at pamikaluguran, sumulong, at pisan meto nga na, ring mi kawani na bakas, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ing Ginoo, para kalanong pasibayo, ring tinape ketiking yato, ban alang tao o bansang dumano pasibayo, at ing pupul ning yato, pante-pante milaganap, para king pakinabang ding sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ing Ginoo, palabungan ning lugod karing kekatang komunidad, ban migityang mikaintindi ing balang metong at ganap yang mipananggap at mipamasabal, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan tamo, at yulo no sana king kayarianang maligaya ring kapatad tamong mayang obye, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginong Kristo, manalangin kekeka at abibita sa aming ipawi mo yung sablaming danop, uling ikay yung ginumi, manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapan e saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri at kaligay ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. Ginutanggapan mo reting ayin, ame piling ibat karing dakal mong regalo, manano na sanang deting misteryo, pabanalan da kami, at tayran papunta king alanganggang ligaya. Itiyadwan mi king kapaminatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kaya kaanti mo yat rin, nayo ring pusoyo, makayat nanok ng ginu, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, king kekang lugod binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan, agyang gilutan da kapaulin ing kasalanan mi, ginawa ka pa mo rin paralan, ban makapagbalik kelub keko. Uli nita ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban ating kalupa ming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banway ayampang daing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge saning siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanto. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginumingi Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape at pepasalamat sa keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at nga no, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuha na yung kalis, pasibay ang pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at minom ko kaniti, iti yung kalis ni kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran la rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin igaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyobli ng mebyening anak mo, daraon mi akya kayiting tinapianing biye at kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamo amo, king ikaming ansalang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling niya at ding sablang mayangun na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langangga. Ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapaminatan ng Jesucristong kekang anak. King kapaminatan ng Kristo kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasahupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo. Emo sa babalik din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kay iglesia,
at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilan man ke kayo. At kaya ka antimori. Ipakit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos niyang milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginoo, ek matampang tanggap keko, dapat ikasmiyang amano mo, kumayap na ako. Siyang piliting makasalanan, nung ika'y sumahu, o birenan mo. Layon king puso na maustang mitana, ing samang devosyon, bakit ang pagkanaw. At pamibalik na ninlog ng belingon,
Manalangin tamo. O ginutinggap miyeng sakramento ang magmasusi king kapagaganakan, king kamatayan at pamanyubling mebya Kristong kaya kanganak. Mananunasanang iting ayin, idala na keng ilapit king kaya kaming alanganggang kaligtasan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Siklod kayo po. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamongan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto karin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot pula din kekang kasaupan, at da ka nalang masakit akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong endo, paindong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalugko kay adwanan, anting kapasalamatan karing saop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at sukaban mo misamba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulipan ti banwa. Inka kanan making aldoldoy, biya mo kaya kami king aldong eni, ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ko, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisaul king tukso, no na ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo ka king grasya yung ginong Diyos at tsukeka, doon ka karing sablang babay at wanya panamaning bunga ni ngatyan mo Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Yan po pangadita la ring makatuwa ampon apo, ampon ingkong. Luklok kayo po manatili lang makatalakad deng grandparents ang po pang matwa. Deng grandparents po, lolo pong lola, talakad kayo po dahil ang lolo ang pong lola. Ikay pong pangalimi. Deta pong apo, elders. Lako pang ako. Manalangin tamo.
O Diyos ay pani malugod, ika ing panibataning biye at ding sa blangkalam. Malugod mo kaming lilingapan, karing banal balang penandit ning biyemi, at darala mo kami king kaganapan ning biye, kang Jesus ay anak mo at kapatid mi. Pasalamatan da ko, para king makapagmulalang kalam, ding apo ampon ingkong mi, at ding makatwa. Binye mo laki kami, ban maging talatayid mi, king kapaminataning pamakirake rake kami, king lalam at luwalas ning karanasando, at king kabyasnan aakam tando, kay kaban ning banwa. Pasalamatan da ko, king karelang pamipatutu, king manatili mong pamanantabe at lingak, king balang kapalyarian at pamagbayo ring biyemi, ipanalangin mi, ing bendisyonan bulangan, tula ampon kapayapan, saya karing bunga ning kapagalan do, at tapatalugod ding familyara. Patatagan mo yung kapanaligan do, king makakayak mong pakalulo, harapaning kamalyan at kasalanan ning milalabas a panahon, maging maligaya lasana, kaya bering kaluguran do, king biye at kakaluguran do. Ikabus mula karing sablang panganib at dewakan, amalyaring labog, king tagim pandang alanganggang kapayapan, ampong tula, king kayarian mo. Pagkaluban mo lang kapibabatan, ampon tetagan, mamusan king krus, ning sakit, ampon kinan. Saupan mo lang lumawi, king karelang kasakitan, at pamibabato ang timong pamakirakera king misteryo ning Paskwa ng Kristo. Ipagkalug mong kay kaming familia ampon kakaluguran do, ing grasya ning matatag apaman na lakaran at kapanaligan king ulaga ampon dangalan ning balang tao. Aledangan mo king wangis mo at inatbus mo king kapaminatan ning sakripisyo ning anak mo king krus. Makasawop sana iti, ban kanito, panemilang lingunan, galangan at luguran. Itiyaduan mi king kapamilataan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, na mabibiyang pon maagari kambemo at ning kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Palakpakan tala po rening matuwa. Talakad kayo po. Ingin naman natili kay kayo. At kay kaantimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos. Ikaw
Jesus Christ, the Son